Muraho neza, ibi ni Ibirori TV, ni Intore Alex mwene Kayanza, ni umwana w'umupapa w'uwari mwene nde, mwibwira tumenyane, dukundane, dufashanye, nibikunda bitakugoye tukandira subscribe, inkunga yawe irakenewe, dukomeze dufashanye, ni bwa bugenzuzi, ni bwa busesenguzi ku binyamakuru bitandukanye, tureba ku binyamakuru byandika mu Rwanda, muri Afurika no ku isi, tukakubwira Mali yongeye gukubita itababarira, yakubise inshuro Ubufaransa ahababaza, muri make Mali yakubise Ubufaransa ahababaza. Tega amatwi nkubwirire, Mali ni igihugu kimwe cyo muri Afurika, Mali ni kimwe mu bihugu bigize umubumbe cyangwa se umugabane wa Afurika. Ubufaransa ni igihugu tuzi ko gikomeye, ni igihugu giherereye hari i Burayi mu bazungu, gifite koloni nyinshi muri Afurika turabizi, ni igihugu tuzi ko ni ntayegayezwa, nta bihugu bya Afurika bikivogera uko bishatse, ibyo turabizi, ndetse n'iby'i Burayi bimwe iyo Ubufaransa buvuze biratitira. Mali igihugu tuzi nka Afurika, ni umunyafurika mwene wacu, ni umuturanyi. Tega amatwi nkubwire ibyo yakoze. Guverinoma ya Mali yambuye sosiyete y'indege ya Air France uburenganzira bwo gukorera ingendo z'indege ku butaka bwa kiriya gihugu. Ni icyemezo cyafashwe na minisitiri ifite ubwikorezi mu nshingano zayo muri Mali. Iyi minisiteri mu ibaruwa yandikiye abahagarariye Air France i Bamako muri Mali, yabamenyesheje ko iyi sosiyete y'indege itakemerewe gukorera ingendo muri Mali, bijyanye no kuba uruhushya rubiyemerera rwamaze guhagarikwa. Ngayo nguko, komeza utega amatwi nkubwirire, Mali ntisanzwe. Mali yamenyesheje Air France ko yafashe kiriya cyemezo kubera ibibazo by'umutekano muke biri mu karere ka Sahel iherereyemo, ndetse no ku cyemezo kiriya sosiyete yo guhagarika by'agateganyo ingendo zayo ku butaka bwa Mali. Ya France mu minsi ishize nibwo yari yahagaritse by'agateganyo ingendo ziva n'izijya muri Mali. Ni icyemezo cyahombaga gushyirwa mu bikorwa kugeza ku ya 18 Kanama. Mali yambuye Air France kiriya cyemezo mu gihe iki gihugu n'Ubufaransa bafitanye ibibazo bishingiye kuri politike. Ni ibibazo byatangiye kuva mu mwaka ushize, ubwo Mali yirukanaga ku butaka bwayo ingabo z'Ubufaransa zari zoherejweyo kurwanya iterabwoba. Air France yambuwe uburenganzira bwo gukorera ingendo muri Mali nyuma y'uko nanone mu kwezi gushize iki gihugu kitanyujije cyangwa se kitandukanyije n'ururimi rw'Igifaransa rwari rusanzwe mu ndimi zikoreshwa mu buyobozi no mu gihugu muri rusange. Nibyo Mali iri guhuza n'Ubufaransa. Ubufaransa urabizi icyo waba ushaka no gukomeza gukandamiza amayeri, ubwenge n'udutego dutandukanye. Bashaka kuzana ikintu kimeze nka new colonization. Mali ntibishaka. Mali ubusanzwe ni igihugu cya Afurika gikunda kubarizwamo imitwe myinshi y'iterabwoba, imitwe myinshi y'ibyigomeke, ariko n'abanyagihugu ntibasanzwe, bihagararaho bidasanzwe. Ngayo nguko, ibi ni Ibirori TV, turabakunda, mudukandire subscribe.